Bale, nakaparking kami, ma'am. Tanaawanan kami si gasolina, ma'am. Nakahasag di tugan. Pagsiksig nalak ti silaw ko, ma'am. Sige, taglawas mo't mga imun una. Liklikan damot dito nga lugan, ma'am. Idi isuna ti simmarunon, ma'am. Kasi ko ti cellphone, ma'am. Kanamot kumakartilin niya nga nakatartaray, ma'am. Hindi ko na nadumpar na ma'am. Tapos bigla nga naguram dito motor, ma'am. Anong oras na pwede sa iyo? Mga 4:20 na ma'am. Naka-stop kayo dyan, sir, kaputa. Naawanan kami ti gasolina. Mano kayo nga nakalugan ka rin? Bale, dua kami lang, ma'am. Siyak doon ti driver, ma'am. Hindi ka itinagbayo, sir. Yun, ma'am. Sana pa matang ti gasolina, ma'am. Ti kaduan. Naman may narati kurong-kurong, ma'am. Anong oras na pwede? Mga 4:20 nga ta ma'am. Kung naka-hazard kayo. Yun, ma'am. Tapos nakasignal na ti silaw, ma'am. Sige, tilo maglabas na laduma, sir. Liklikan damot, ma'am. Ikanda kayo mo, sir. Yun, ma'am. Yung DJ na-aksidente, ma'am. Ang naman pulos na anak ko, ma'am. Nakatartaray nga sa mga kartilin niya. Ganda na pwede mo pagkarang tayo, ma'am. Permit na nervous din, ma'am. Napaspas, sir, iti pa nagpataray dahil si driver iti motor. Napaspas, ma'am. Ang nga ma'am. Anong sabi, ma'am? Daw nga fixing balak so natin ko, ma'am. Kasi di kita mo aglawas, ma'am. Tapos di ko, ma'am, di cellphone ko. Pag minor daw, ma'am, tapos umakarga si Linya. Kasi amuta nga daw, nakaparking, ma'am. Hindi amumon na kaderderat sumakon, sir. Iti pa nag-drive na kaumay kanyayo. Anak, inobra, sir. Nagtarayak nga pingmasango na, ma'am. Kasi baka doon parang ma'am. Expectaran niyo, sir, na Nga, mangyari nga siya, ma'am. darustusin na dahil lugan yung nga napag-stop over 85 mo. Yun, ma'am. Nani ka ba'y tumakwakan, sir? Yun, ma'am, takang umubrag sa tayo, ma'am. Kasi, naglaw mo nga derderasyon na talaga tayo, ma'am. Ang papanan niyo po, sir? Inggang baka sinigit ka duwami, ma'am, nagtutulag kami nga mawanag. Camping di, ma'am, ma'am. Pagdagasan niyo sinyada, sir? Salang ko, ma'am, di kita kaduwami nila. Kasi nga, pabarkada kayo. Yan, ma'am. Sidag kami kung ano, tumawag kami ni bayaw ko, ma'am. Kung saan niyo mag-hospital nga mawanang kasi Yan, ma'am. si Gano'n. Yan, ma'am. Tagaan mo kayo, guys? Taga Bakara, ma'am, barangay 15. Tuga kayo lang dati kada si driver itinakalugan, sir. Yan, ma'am. Sir, kalating ang puntawan makatagwag na kayo ni Bombo Roger. Bombo Roger, na dapat iti-follow-up question mo ni Sir Christian Bonifacio. Go ahead. Okay, maraming salamat po Crystal, Mr. Bonifacio. So get mo sawen, nawanang kiti crudo deti lugan mo, iti Nissan Patrol. Sir Bonifacio, sikat driver kati Nissan Patrol, Sir Bonifacio? Hunter. Okay. Deti driver or di ko, sir, isut na pan nagtaray or gimatang ti crudo. Hunter. Okay. Naggapan nyo, sir. From, kasi nakasungat kiti amyanan, deti lugan nyo? Iti balatong, sir. Kung sa TNT, balay da, manang ko, sir. Okay. Then ti ko namon, ngayon kay kumala di ka duam, di kiti barkada iti lawag, di syudad Tilawag, di matan, nagkataon nga nawanang kay ti crudo, ay so nga na-standby kayo iti mismo nga rangtay. Apo Bonifacio. Hunter. Okay. Mano nga oras, mano nga minutos nga naka-standby kay dita. Apo Bonifacio, ken apay awan ti hazard man lang or ti lugan nyo, ti blinkers na no naka kasi ti bypass bridge at duwalang nga lugan ti mga pagsinabat. Apo Bonifacio. Nakahasar DJ Lugan, sir. Awan ti early warning device nga mga ikabilo ti sakbay deti nagsardingan ti lugan nyo tamnom na masilawang magad nag-reflect ti driver. Awan, sir, nung agatay silaw ko nga pangwak, sir.
basta liklikan mo, di kita naglabas nga imun una sir nung DJ na disgrasya. Dati sila mo di cellphone, dati sinchinyas mo. Ang Yun, sir. nga mapandati bangir, mapandag dispasyo da. Nga Yun, sir. kasanot ka paspas dati naka motorsiklo nga dati lubon na. Kas parigan lang, anati kas may nga driver glugluan ti motorsiklo. Kasanot ti panangyayari mo kapaspas na sir? Nataray da sir. Kasi hana nang minor nga pollution sir. Kumanam namin sa nga ni Pilkat. Yan ti likod, ti banda at ti kanigit, ti lugan nyo, sir. Ti Nissan Patrol. Yun sir. Okay. Iti makita nga na slide ni Pilkat or ni dung parenti ti lugod nyo, kasanot na pasamak, mag-istorya man, no, kasano nga gimlayap, dati motorsiklo, dati turong, dati driver ti motorsiklo, sir, ken kasanot pa na ni purwak, dati base ti report, di PNP, ken ti purwak, dati backride na, Apo Bonifacio. Yun sir. Hindi nadumpar na ito lugan ng sir. Bigla nga naguram DJ motor sir. Tapos digiti kadwa na sir nga sumarsaro ko niya na. Pilitin na nga guyo din sir. Napang kong pinas nga guyo din sir ng hangutan na may katsunan sir. May ipitsuna sir. Tapos pinig sa nga sir mili. Di apoy sir mabutong kami imot nga mang sagid and mang patay nakapiktis sa apoy nan sir. Okay. So, pinadas pwede kita kadwa ng nagkukumpada ng motorsiklo nga guyod, nga mahan yung maguyod, gapot na nakapandag kingkwana dito motorsiklo. Apo Bonifacio. Yun sir. Kasanot ka bayag na, hindi makita nga more oraman, kasanot ka bayag na, hindi dadumtangan nga mangsubsub dito more oram nga motorsiklo pagkiraman di tao. At lang minuto sir nga ko sir hana lang imay nga gusti ko sir. Mabutit sa kapulong nga minutos. Apo Bonifacio. Makuhaan na mo papakot mga pangatalang 7 minutes na nakadya. Ito kami. Ganyan. Okay. Sir, gapo ka deti tata, amotemetan nga although adamay ti depensayo, so anat ti agdang nga plano yumot ka deti tata kasi ado giti rumor nga ano ang kakuman naka-parking dita, kinawan although ang kakuman naka-parking dita or nagsarding tabi rangtay, awan ti pasama ka disgrasya. So anat agdang nyo ka deti tata, Apo Bonifacio. Pagi 10-9, Bomba Roger. So anat ti agdang nyo kaditi tata nga pasamak, Apo Bonifacio, kasi base kaditi kadban nakakita ket nahawang kuman nakasardeng nga lugan kayta nga kalasada iti rangtay mabalin nga miadayo ti disgrasya. So anat ti plano yo, anat ti agdang yo kasi numampay kunam nga explanation mo nga nawanang kay krudo. Apay hantyong kad nakita nga sir nga awan ti krudo yo that time on idi adda kay ti kalsadan. Apo Bonifacio. At sabol tampi pagkuhan kasi sir nga mo pengen nakalukot. Okay. Okay, maraming salamat Mr. Bonifacio. So anat mensahe kadito tayo iti nakapa pamilya deti natayan. Apo Bonifacio. Condolence ti family nga kulat ng sir DJ natay hindi pamilyada. Ang ginusto dito nga pasamak sir.